Lächt Joer huet d'Europäesch Union de 60. Anniversär vun der Römesche Verträg gefeiert. Déi 1957 vu 6 Länneren erschriwe goufen, dorënner och Lützeburg. Dëst Joer feiert eng weider wichteg Kooperatioun hire 60. Geburtstag, nämlech d'Signatur vun de Benelux-Verträg am Joer 1958. Dat wär d'Konsequenz vun enger Zusummenarbecht, déi scho während dem Zweiten Weltkrieg ugangen ass, wéi die hollännesch, die Belsch an die Lützeburgsch Regierungen zu London am Exil waren. Duno sind Benelux-Länner zu engem Laboratoire gin, an dem déi zukünftige Europäesche Union ausprobéiert gouf. Op enger gewissener Äderweis gleicht de Benelux jo och der EU-Struktur. Et gëtt e Parlament, an dem hollännesch-belsch a Lützeburg Deputéierten iwwer Themen vun gemeinsamen Interesse diskutieren. Et gëtt de Ministerrot, déi gëtt vun enger Präsidentz 2018 wären Belsch Umruder iwwerholl. Sekretariat zu Brüssel unterstützt seng Aktivitäten, gëtt vun engem Kolleg vun 3 Generalsekretäre geleet. Dës woch hat ech en Treffe mam Vertreter vu Lützeburg, dem Alain de Muser. Doriwer heraus steibt sech Zusummenarbecht op en Traité, den 2008 a jour gesat gouf, fir nei Prioritäten ze machen, wie zum Beispiel a puncto Kooperation an der Justiz oder Zusummenarbecht an wirtschaftliche Froen. Et gëtt och e Benelux-Gericht, dert können sich die Nationalrichter wenden, wann se eng Interpretation vun de Benelux-Regelle brauchen. Benelux ass also e Laboratoire vun der europäescher Zusummenarbecht, et ass een Inkubator, wie en Haut gif soen, fir méi europäesch Integration. Eng rezent Studie weist, dat e Muet vun de Benelux-Staaten, den wirklich eenheetlech wär, vun de gréste Mäert an der Europäescher Union am Bereich vun den Wuren gif durchstellen. Dese Bannemäert muss, wéi a viele Bereiche verbessert ginn, fir dat durchzustellen, wat eng richtig Zusummenarbecht mengt. E rezenten Erfolleg ass die gegenseitig automatisch Unerkennung vun der Diplomer an der Benelux-Länder. Zum Beispiel sinn alle goren Doktoraten akademisch gleichwertig, ob se lo an der Belsch, zu Lützeburg oder an Holland gemerk goufen. Domat geht de Benelux viel méi weit wie dat wat bisewell an der Europäische Union Usus ass. An déi Unerkennung erméiglet dann och grenziwwerschreitend Mobilitéit vun Arbecht a Studium ze gewährleisten. Gleichzeitig weist dat awer och, wat fir eng Vierreiderroll de Benelux gespielt huet, a spillen kann, a spillen werd. Wichtigkeet vun enger enker Zusummenarbecht ass zum Beispiel am digitale Bereich, den Digital Benelux, Sicherheitskooperation am Kontext vun der organiséierter Kriminalitéit, de Krisenmanagement, an der Sache nach vill. Dass de Benelux net nëmmen eng abstrakt Entitéit ass, méi eng ganz greifgar politisch Zusummenarbecht, dat merke mir alldag am Europäesche Parlament. Wir schaffen nämlich zusammen zwischen denen aus den Benelux-Staaten kommenden Europadeputéierten, und dadurch, dass wir gemeinsam Positionen vertreten, kriegen wir mehr ein Gräst. Lützeburg, Holland und Belsch zusammen haben mehr Poids wie die Einzelländer allein am Parlament. The Benelux, with its 60 years of experience, is really one of the pioneers within the European Union, pioneer of European integration. I think we can say that
within the European Parliament, our colleagues from Luxembourg and from Holland are really our priority partners in order to tackle cross-border issues within the Benelux. And I'll give a few examples on the field of transportation, on the field of recognition of mutual recognition of diplomas, and also with regard to transfrontier job opportunities. The Benelux has proven that it really can realize a lot of successes, but that success has not to end after 60 years of experience and expertise. On the contrary, I think I'm convinced that Benelux is ready to add another 60 years at the minimum of another close, intense cooperation among Belgians, among Luxembourgs, and among our Dutch friends. So I'm pretty sure that the Benelux has a bright and a successful future in front of it.